ishengero lisinziriye? Kwa nini kanisa linalala? Nachotumari imiryango yacu. Hatuna samani mafamilia yetu. Ariko nitwafata umusozi w'umuryango. Lakini tuyawezi onekana. Kila sehemu urugezo rwo kumumenya umwami. Wako viwango vya kumjua kama mfalme. Iyo abaye umwami. Umviriza rero ndakubwire. Sikiliza sasa nikwambie. Iryo kanguro ryavuzwe. Uyo wamsho uliosema. Rigiye kudomekwa. Rigiye kudomekwa muri kino kibanza. Rigiye kudomekwa muri kino kibanza. Rigiye kudomekwa muri kino kibanza. Musa kabiri kuiza kima. Utukufu wa Mungu. Kuyerekanira kwa wewe. Ubwiza bw'Imana bugiye kukuboneka ko kubera ko soma y'umwami. Uyu munsi rero ntabwo bayerekana ubwami bwiwe hagati mu bantu. Ntabwo bayerekana ubwami bwiwe hagati mu bantu. Ubiriza ndakubwire ingorane y'ishengero. Ubutumwa bwari kuvugwa ku mateleviziyo menshi. Habari njema ingesemwa television nyingi. Birumvikana kutavya Cristiano Ronaldo. Inasikikana ukuza Cristiano Ronaldo. Ariko ko gahungu kawe mu rugo gakunda gukina umupira gasunike nuko ga Cristiano ko muri kazoza. Vyuka TV. Numwami kandi numukiza. Yuko anafurahi geukia wanyuma ambia ni mfalme tena ni mwokozi. Nimba wizera kwa numwami numukiza vuga ngo Yesu numwami. Kama unaamini sema Yesu ni mfalme. Vuga cyane Yesu niwe mukiza. Yesu niwe mukiza. Mugusangira rino jambo. Katika hali ya kuchangia. Turiteze kubona ubuzima bwa benshi buhira. Aja mubiwe. Anasema amekuja muwe. Ariko abirwani bigeze bamwakira. Wengine wakwake hawakumpokea. Ahandi bavuga ngo jambo numuco. Wengine wanasema neno ni nuru. Nariko mvuga rero uwo jambo. Nilikuwa nasema huyo neno. Niko jambo rero litubwiye uyu munsi. Hiyo neno tunaambiliwa leo. Abamwakiriye bose. Waliompokea. Abakiriye nde. Waliompokea nani? Abakiriye uwo jambo. Waliopokea huyo neno. Uwo jambo ni nde. Huyo neno ni nani? Uwo jambo ni Imana. Huyo neno ni Mungu. Vyose vyaremwe nawe. Yote yaliumbwa naye. Vugana na bamaze kwizera. Niseme na walishaamini. Uwo wakiriye si nyumba 10. Ulipokea sio nyumba 10. Uwo wakiriye si muto muto. Ulipokea sio mwembamba mkubwa. Uwo wakiriye si waundi ubona mw'isinema. Mwenye ulipokea sio ule wa mfili. Uwo wakiriye ni jambo mureni ashoboye kurema. Ulipokea ni neno muumbaji. Nimba yararemye vyose. Kama kuja kubadilisha historia ya watu wengi mahali. Nituvuge ibigumba vija twumvise. Hatusemi satima vile tulivyovisikia. Nituvuge ivyumviro twarose. Hatusemi mafikira tuliyoyaona. Ariko turiko turavuga umwami ashoboye vyose. Lakini tunasema mfalme anayeweza. Ni muri hano watura ngo Yesu arashoboye. Fikiri Yesu unaweza. Unashobora gusubiramwo. Unaweza ukarutilia ndani. Unashobora. Iyo dimension yo kwizera. Hicho kiwango cha kuamini. Niyo ngomba sigure. Kiwango nataka nitakwizera. Kwizera. Inzira imwe yonyene. Njia moja pekee. Inzira imwe yonyene iriho. Njia moja pekee yake ubusabane n'Imana. inakupatia kwa kukabiliana. Usomye neza Biblia. Ukisoma vizuri Biblia. Urabona ko Imana yo mwijuru. Unaona kama Mungu wa mbinguni. Yagenda igendana n'abantu. Alienda anatembea na watu. Mu bihe bitandukanye. Katika nyakati tofauti. Icyo Abafaransa bita dispensation. Kile ambacho Wafaransa wanaita dispensation. Bisigura ngo ni mu gihe. Ina maana ni nyakati. Imana yateguye. Mungu aliandaa. Ukigendana n'abantu. Tembea na watu. Bivanye na principe yahisemo. Kulingana na principe aliyeichagua. Nituza kubisigura ko cyane. Tutovitafsiri yako sahihi. Ariko kugira ngo utahure neza igihe urimo.
Kisha unakuwa na kiu ya kuleta wa kwenu kwa bizotuma umugumamwa ukaririmba ngo sinshobora kumurekura. Sababisha unabakia ndani unasema siwezi nikamwacha. Ivyo biya bitandukanye. Hizo nyakati tofauti. Igihe cya mbere nyakati ya cy'ukuntu Imana agendanye n'abantu. Isi Mungu alitembea na watu. Biblia ichita innocence. Biblia inaita innocence. Umuntu nafisi yarazi. Alikuwa hajui mbele. Imani mushize muri Eden. Mungu alipomweka moyoni. Shetani araza. Shetani akaja. Shetani araza umutego amutayemwo. Shetani alikuwa anajua mtego alimweka. Ariko umuntu ni arazi umutego bamutayemwo. Lakini mtu alikuwa hajui mtego alimweka. Yari innocent. Alikuwa innocent. Na bumenyi bwinshi yarafise. Alikuwa hana ujuzi mwingi. Nigeze avuka nkuko twavutse. Hakuwahi kuzaliwa jinsi tulivyozaliwa. Baramuteretse muri Eden akuze. Walimpandikiza muedeni ni mtu mkubwa. Na experience nyinshi yarafise. Hakuwa na experience nyingi. Ayejeje gukora icyaha. Alipomaliza kutenda Imana niyamuciriye urubanza rubi. Mungu hakuwa alikuwa hajui yuko. Ico ni Imana agendana n'abantu muri innocence. Hizo ni nyakati Mungu alitembea na watu muri abantu batazi ivyo barimo. Watu hawajui wamo mambo gani. Ariko umuntu ajeje gucumura. Lakini mtu alipomaliza tenda Imana itangura kugendana n'umuntu. Mungu akaanza tembea na muri dispensation ya kabiri. katika dispensation ya pili. Iyo twita Ile tunaita conscience. Umuntu azi ivyo arimwo. Mtu anajua venye yuko. Abrahamu amezaa na mtumishi wake. Na hamwe Imana yamubajije ngo ko wavyaye na Hagari. Hakuna mahali Mungu alimuuliza mbona umezaa. Kuko yari mu gihe c'Imana irabe ivyo yasezeranye gusa. Maana alikuwa mnyakati Mungu anatizama ahadi zake pekee. Ico gihe kirabandanya. Hizo nyakati zikaendelea. Muri ico gihe Katika hizo nyakati nukumenya ko ari we mukiza. Tatu ni kujua kwamba yeye ndio Mwokozi. Ngoma ndahatebe gato. Nataka nipakawia kidogo. Kukizwa ni bizanana no kubatizwa. Wokovu hauletwi na kubatizwa. Kubatizwa ni gushingiri na agakiza. Kubatizwa ni kushuhudia wokovu. Kukizwa ni bizananye no gutonda no mwishengero. Hivi natusaidia kuwa pamoja na kukubalia pamoja tunachangia agakiza. Wokovu Musi wizeye Yesu kamwakira mu buzima bwawe. ni siku umeamini Yesu kampokea maisha yako. Yesu ni we mukiza wenyene. Yesu ndiye Mwokozi peke yake. Umaze kubimenya. Ukimaliza vitu usohendwa. Hautotanganywa. Usojanwa ari wose. Pelekwa popote. Ico gituma. Ndiye maana uyu musi naje kandi. siku ya leo nakuja ndakwibutse. na kukumbusha. Twebwe abakozi b'Imana. Kama tumishi wa turi bikoresho gusa. tuko vitumikisho pekee. Biserukiwe Yesu wize. Representa Yesu liye mwami. Umuntu umwe yigeze kumbwira. Mmoja amewainiambia. Ngo nigute abantu bokwirinda n'abavugishwa b'ibinyoma. Nikisigana tuweze kujilinda wanabii wa uongo. Ndamubwira. Nikamwambia. Ikibazo s'abavugishwa b'ibinyoma. Tatizo sio manabii wa uongo. Ikibazo n'abakristo b'ibinyoma. Tatizo ni Wakristo wa uongo. Kuko umukristo w'ukuri. Mkristo wa kweli. Yisera Yesu Kristo. Amini Yesu Kristo. Abigiye turiko turakoreshwa. Wakati tunatumikishwa. Nabona twebwe. Naoni sisi. Akumabona Yesu wiwe yamugendeye. Anamwona Yesu. Wiwe umukristo w'ukuri. Ukiwa Mkristo wa kweli. Musozimira. Hautopotea. Shira ibiganza hejo uvuga ngo amaso yanje Yesu. Sema macho yangu yote kwa Yesu. Mukanya rero Imana igiye gukora ibihambaye hagati muri twe. Katika muda Mungu anaenda kutenda makuu. Yanyeretse inkiza ingwara zose. Alinionyesha anaponya magonjwa. Yanyeretse ibohora abantu bose baboshwe bose orohe. Anafungua watu wote wanaifungwa wote. Ariko kugira kubohoka kwawe kworohe. Lakini ili kufunguliwa kwako kuwe rahisi. Nigiye zobanje kugukorako. Hata nyakati ndakuja kukugusa Yesu. Amaso yawe agume kuri Yesu. Wow, narinda bakumbuye. Nilikuwa bakumbuye sinariko ndababona neza. Umunezero wawe nugaragaza kukeneye ko tubana muri kino gikora. Wow, narinda bakumbuye. Umunezero uri ngaho urane amakenga. Shanga ni muri ko muranyumva. Wow.
musa n'Imana. Mbona anafanana na Mungu? Musa n'abantu bagiye guteza imbere kino gihugu mu buryo bworoshye. Wanafanana na watu wanaokusongesha mbele katika hali ya rahisi. Umukiza Yesu Mwokozi akiza wewe, anaponya wewe, wataba wenyine, unasaidiwa peke ariko Yesu mwami lakini Yesu mfalme aganza wewe, anatawala wewe, kubera ko ahambaye cyane. maana ana nguvu N'abari zaidi, hafi yawe bose bagashikirwa. na wenye wako karibu yako wote wanafikiriwa. Urugezo rwa Yesu mwami Kiwango cha Yesu mfalme nibwo ruzozana ikanguro muri kino gihugu. italeta uamsho katika hii nchi. Nta kanguro rishoboka Hakuna uamsho uri unawezekana kuravuga gusa ko Yesu ari umukiza. ukisema tu Yesu ni Mwokozi. Ikanguro rirashoboka Uamsho unawezekana igihe utambuye kubona Yesu mu mwami. wakati unaweza kuona Yesu kama Shengero kanisa. mukanya abantu bagiye gukira, Katika muda watu wanaenda mukanya abantu bagiye kubohoka. Abariko baragwa mu bazana, bariko baragwa mu wenye bazana. wako wanaanguka moyo, Abariko baragwa mu bazana. wanaanguka moyo. Umviriza. Sikiliza, Abariko baragwa mu bakure mu bantu. wanaoanguka moyo, Abariko baragwa mu bazana imbere. wanaoanguka moyo Mukanya katika mida ugiye kubona ubushobozi bw'Imana. wewe sionekana Kiretse mu rugezo rwo kumumenya nk'umwami. wako viwango vya kumjua kama mfalme. Iyo habaye umwami, Tili kwako pekee iyo habaye umwami, mfalme arakora no mu mahanga. tumika na mataifa. Umviriza rero ndakubwire, Sikiliza sasa nikwambie, iryo kanguro ryavuzwe huyo uamsho uliosema rigiye kudomekwa, rigiye linaenda kudomekwa, kuwashwa, linawashwa, rigiye kudomekwa, linawashwa, linawashwa. rigiye kudomekwa muri kino kibanza, rigiye kudomekwa muri kino kibanza, rigiye kudomekwa muri kino kibanza. Mubasane kana mahali hapa, Ikanguro nirishoboka uamsho uwezekani. Yesu atabaye umwami. Yesu kama hawi Isha mfalme, ikanguro nirishoboka uamsho uwezekani. igihe turiko Yesu abaye umwami. Kati Yesu anakuwa mfalme. Uyu munsi rero Leo sasa agomba yerekana ubwami bwiwe hagati mu bantu tuze, anaonekanisha ufalme wake kati ya watu. agomba yerekana ubwami bwiwe hagati mu bantu. Anaonekanisha ufalme wake kati ya watu. Umviriza ndakubwire, Sikiliza nikwambie, ingorane y'ishengero, tatizo ya kanisa ya Mungu duniani, uwo musozi w'ishengero, huyo mlima wa kanisa. iyo uyu munsi tubonye abakozi Sio b'Imana leo tunaona watumishi wa muri Mungu buno bumwe, katika huyu mmoja, uhagaze ku musozi umwe w'ishengero kandi Yesu ni umwami. mlima mmoja wa kanisa, tena Yesu ni mfalme. Umviriza rero shengero, Sikiliza sasa kanisa, iryo shengero ritegerezwa kuba inyishu. hiyo kanisa inapaswa kuwa jibu. Nigute ryoba inyishu Ni kisi gani itakuwa jibu? nuko ritahura iyindi misozi. Kisi inaelewa ingine milima. Umusozi wa kabiri, Mlima wa pili umusozi wa ni politiki. mlima wa politics, Ingorane y'Abanyafurika tatizo ya watu wa iyo tuvuze Afrika. politiki, Ukisema politiki ubwo babonye imigambwe. utasema wanaona maparti Iyo politiki. tuvuze politiki, Tukisema politiki tuvuze kurima no kwitwararika. tunasema kulima na Imana kushughulikia. yajeje kubumba Adamu, Mungu alipomaliza kuumba Adamu Imana yajeje
kuamini Israeli haiwezekani. Lakini urashobora kwitwararika, unaweza shughulikia. Imana ikabona ko yagize neza kukuzana muri icyo gihugu. Wakaona amefanya vyema kukuleta mwiyo nchi. Imana igiye gusuka amavuta mu bantu kugira ngo bitwararike ibintu bitandukanye. Mungu anaenda kumimina mafuta mu watu ili washuhudie mafamilia. Igituma ishengero risinziriye. Kwa nini kanisa linalala? Ntacyo tumariye imiryango yacu. Hatuna thamani mafamilia yetu. Ariko nitwafata umusozi w'umuryango, Lakini sininganje yiwe. tatia shetani chini na utawala wake. Kristo, Mugende mufate imisozi y'imiryango. nendeni mkamate milima ya kifamilia. Mugende mugire impact mu miryango yanyu. Amatrofe ku baririmbyi. Na ndiye maana mnaona tutapata trofe mu waimbaji. Tugomba kumva indirimbo z'Imana zigira ijwi rinini muri kino gihugu na Tunataka kw'isi yose. nyimbo za Mungu ziwe na sauti kwinchi na dunia nzima. Turakeneye gufata Tunahitaji kukamata uwo musozi wa entertainment. mlima wa entertainment. Abana banyu Watoto wenu bareke bakina imipira. waache wacheze Uyu mpira. munsi Leo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo yari kuba ari umukristo. angekuwa ni Mkristo, Ubutumwa bwari kuvugwa ku mateleviziyo menshi. habari njema ingesemwa television nyingi. Birumvikana kutavya Cristiano Ronaldo, Inaisikikana ukuza Cristiano Ronaldo. ariko ako gahungu kawe mu rugo gakunda gukina umupira gasunike niko ga Cristiano ko muri kazoza Ako kiza. kijana kako kasukume ndio Cristiano wa siku za Tufate mbele. uwo musozi Tushike huyo culture. umusozi wa gatandatu. Mlima wa sita. Ibiganza hejuru, Tia mikono vuga ngo juu. uyu munsi ndafata imisozi. Sema siku ya leo ndashika milima. Oya, sinakumvise. Vuga uyu munsi ndafata imisozi. Kusikia Uyu sema munsi leo ndashika. Tusaidie hizi ubutumwa magazeti. buzogarukira mu vyumba. Habari zitarudia Tudafashe nyumbani. n'ibyo binyamakuru. Kama hatusaidizi hizi Yesu magazeti. avugwa mu mazu yabo. Yesu asemwa Yesu kwa yenu. Yesu hawezionekana kama mfalme. nabonye igihe nari muri retraite. Ndiyo na wakati nilikuwa mretre. Intebe y'inganji y'Imana yururuka muri kino Kiti cha gihugu. utawala ya Mungu inashuka mwa nchi kihivi. Imana ikirambwira occupy till I come. Mungu akanambia Vyitwararike kugeza aho nza. uishughulikie mpaka nyakati una. Ushize ibiganza hejuru. Anayetia mikono juu. Akarere kose shetani yafashe. Anga yose shetani aliikamata. Imana igomba kukakugomorera kugira ngo uvyitwararike kugeza aho Yesu azozira. Mungu anataka kupatia ile ushuhuda. Kugira ngo udushire mu kibanza wewe. Shusha ile kupia nafasi wewe. Listen. Omba. Umusozi w'indwi cyo dusenga. Mlima wa saba tupite tunaomba. Business. Biashara. Abakristo muri hehe? Wakristo mko wapi? Nicyo gituma badutwenga. Na ndiye maana tunachekwa. Turi muri business. Hata kanisani. Bazobabona nk'ibicucu. Wataona mapumbafu. Twebwe duhagaze ngaha turarima. Sisi tunasimama hapa Duhagaze tunalima. ngaha turadandaza. Tunasimama hapa tunafanya Duhagaze biashara. ngaha turiko turubaka amahoteli. Tunasimama hapa tunajenga mahoteli. Twabatahuye yuko business itegerezwa kuza mu ngoro y'Imana. Tulielewa kama biashara inapaswa kuwa mu hekalu la Mungu. Abanyabyaha bakabandanya bitwa abatuzi ba mbere. Abakobwa banyu baragowe. Wenye dhambi wakiendelea kuitwa matajiri wa kwanza, mabinti zenu wana shida. Abanyabyaha bakabandanya kwitwa abatuzi ba mbere. Abasore banyu baragowe. Wenye dhambi wakiendelea kuitwa matajiri wa kwanza, wavulana ilikuwa ili apromoe kazi za ule adui. Biblia ivuga ngo umwana w'Imana yaje kurondera icyari cyaratakaye. Eti mwana wa Mungu alikuja kutafuta kile kwa Biblia kilipotea. jambo soso. Ndio neno sozo. Biblia ngo abantu bamererwe neza. Inamaanisha watu wawe salama. Ivuga muri Luka 19:10. Luka 19 mstari wa 10. Mbona amasengesho 5 muko yayambwiye. Ninataka nifanye maombi 5 kisi alinambia. Ndakubwire ko uyu munsi utazowibagira, uzobwira n'abuzukuruza nico nikaite. Ninataka nikwambie kama leo hautoisa utaambia wajukuza na wengine wote nakwambia. Iyo isengesho rya mbere Watu wote watafunguliwa. zina rya Yesu niryo shize hejuru. Jina la Yesu ndilo linaliinua. Zina rya Yesu niryo shize Jina la hejuru. Yesu ndilo naliinua. Abana bawe bariko baratwagwa nabi n'abatayimu. Watoto wako wanapelekwa vibaya na mapepo. Hapo hapo. In the mighty name of Jesus. Ni zina ry'ubushobozi bwa Yesu. In the mighty name of Data wa mwitu na shingwe hejuru. Ili Baba wa mbinguni ainuliwe. Zina cha Data jubao. Jina la Baba liheshimiwe. Ubwami bwa Yesu buze. Utawala wa Yesu uje. Tungereza
well as we pray, as we uko pray. dusenga uko dusenga In the name of Jesus. mw'izina rya Yesu. Umuntu wese atigeze asama Kila mwenye kuwahi kubeba mimba kabaho iyo nda mu izina rya Yesu Kristo. ninafungua hiyo tumbo kwa jina la Yesu. Kasimu ya trumpe mu izina rya Yesu Kristo. Ninafungua kwa jina la Yesu. Kasimu ya matrisi mu izina rya Yesu Kristo. Ninafungua kwa jina la Yesu Kristo. Receive your miracle. Akina igitangaza chawe. Ibiganza hejuru ndacyari ku ngazi ya mbere. Bakiza mikono juu ningali ku kazi ya kwanza. Nafise 5 prayer points. Niko na visa masengesho 5. Yamgensabira abantu ibintu bitanu. Ijuru agomba imenyekanisha Baba wa mbinguni anataka kutujulisha tu kama ni baba anayeweza. umuntu wese ari ngaho. Kila aliye mahali hapa. Shetani yaboshe uruvyaro rwawe. Shetani alifunga uzao wako. Ubunyana ndiko ndavuga. Huyu muda anasema. Ibiganza hejuru. Tia mikono juu. Skabele manakosh. Uruvyaro rwawe rurabohotse. Uzao wako unafunguliwa. Ndafise amasengesho 5. Niko na maombi 5. Iyo tuvuze uruvyaro. Walirudi kushuhudia Amaze kuronga abahungu bawe. alipomaliza kupata Ndatangarije umuntu wese ari muri kino kibanza. kila aliye mahali hapa. Uburozi bwose bwaboshe inda yawe burayirekuye mu izina rya Yesu Kristo. Uburozi bwose bwaboshe uruvyaro rwawe burayirekuye mu izina rya Yesu. Turacyari ku isengesho rya mbere. Tukingalika ombi la kwanza. Lift up your hands. Zamuri kiganza chako. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Kuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Magaze muri kino kibanza. Nikisimama mahali hapa. Umuntu wese aboshwe. Kila anayefungwa. Shetani ubushobozi bwawe Mana. Mamlaka yako Mungu. Utangure kugenda kuvino. Ianze kutembea kuanzia hapa. Itembee mahali pote. Uyu muntu ahure no kuhoka Huyu mtu akutanane na kufunguliwa kwake. ndani changiri hafi. Pepo yuko ndani au yuko Iyo ari karibu. muzira gushikira ibintu changi muzira kuja mu bintu. Inamzuiaga kufikiria vitu au kuingia vitu. Huyu muda naichoma. Jesus Christ mighty name. Sina rya Yesu Kristo. Bakiza mikono juu. Icyo turakora nico cyatumye Imana imwirukana mu ijuru. Ndio kilisababisha Mungu anamfukuza mbinguni. Ari ku isi rero. Tizama ubaba, tizama mtu. See how this person is suffering. See how this person is suffering. Lakini una mateso iko nayo. Alikora vibyaga fise. Hiyo pepo linamchoma. Iyo daimoni ndaitulie. Haya mamlaka shetani ninayaondoa. Ubasha bwa shetani ndabukuye. Namtoa shetani katika kiti cha maisha yake. Ndakuye shetani kubiri ubuzima bwiwe. Namtoa shetani murise n'umugabo. Mumpishe. Namtoa shetani katika maisha yake. Ndakuye shetani kubuzima bwiwe. Sohoka. Kila kitu chake kimefungwa. Ikinuchiwe chose chaboshwe. Usiku analala anarota giza. Ijoro aryamarota umwiza. Anaona vitu vinamkimbiza. Abona ibintu bimwirukako. Angusha sahihi. Ndabitembaga runyene. Anguka sahihi. Unataka nini? Tembaga runyene ushakiki. Unataka nini? Ushakiki. Shiri biganza hejuru. Tia mikono juu. In the name of Jesus. Hasi nizina Yesu. Shiri biganza hejuru. Mikono juu. Icha gatatu arondera umwansi n'ubwi. Vuge haleluya. Huo ndio mugambi w'Imana. Hiyo ndio mpango wa Mungu. Kitabu cha Walawi. Sura ya 10. Musa akabira utukufu wa Mungu. Utaonekania mbele akiongelea. Ubwiza bw'Imana bugiye kukuoneka ko kubera ko tia mikono juu. ahantu hose umwansi yafashe ubwiza bw'umuryango mahali pote adui alishika utukufu wa familia yako. Anatemba mu izina rya Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Yesu. Ahantu hose umwansi yafashe ubwiza bw'ishengero. Mahali pote adui amechukua utukufu wa kanisa. Anatemba mu izina rya Yesu Kristo. Ubwiza bw'urugo rwawe. Mahali pote adui alikamata utukufu wa ndoa yako. Anatemba mwenyewe mu izina rya Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Yafashe ubwiza bw'akazoza kawe. Mahali pote adui alichukua utukufu wa fitina yako. Anatemba mu izina rya Yesu Kristo. Anatemba mu izina rya Yesu Kristo. Anatemba mu izina rya Yesu Kristo. Umwansi yafashe ubwiza bw'umuhamagaro wawe. Mahali pote adui alikamata utukufu wa ito wako. Anatemba mu izina rya Yesu Kristo. Jina la Yesu
Yesu Kristo. Tuhaguruke tugomba dusenge iminota 5. Vyuka TV.